Hays, ag-eskwela ka ti manutawon, 2 taon di kinder, 6 nga taon ti elementary, 4 nga taon ti high school, 2 taon ti senior high, 4 nga taon tumanan ti college, tapos agsweldo ka lang ti 450 a day. Danga ka, hangka ag-eskwela no kasama lang ti mindset mo. Hanma, ibagbagak lang ti pudnumot ni, saka nabasak lang dito ni Facebook. Ay hangka kaya ag-eskwela, tapno illiterate kanto nga talaga. Ma, hanak mga illiterate at amok mo ti agbasa, amok mo ti agsurat, dagiti illiterate nga makuna dagiti norid no right? Amom agbasa ko ng danga kati pagbasam to pwede lanchon ka latag datatam mo na tigbasa. O ika ma, di ba pwedeng na-overlook ko lang dagiti words? No-overlook, danga. Hangka kaya ag iskwelan, sa bagay nung kag-eskwela, pabor kinyak tapno hangka ikanti alawanson, sarili tulad at ikwartakon. Ma, may papangko ti pagagapuan ti allowance ko hanga da kayo. Ay, ori data amam, siguradong hanga nakatuikan allowance. Datong ugal yan na ni Belen. Imposible nga ikan nakapela ti allowance mo no hanggang itong ag-eskwela. Maya manuhang ka ag-eskwela tapno masulsuro mo siguro ti mapan makiburas. Mapan makisik ka, mapan kapay kiti makikatulungon at tapno ang mumti agbiagan. Ayang ko kayat ma, tilad da mo gamit ti popopos da mo di Facebook hanga napintas nga mababasa ma. Danga, papanaman mapanak ka da marimarmada papanan mi. Mapang kay malagpaara mo. Ma, siyempre kasagaro ti kabataan tata, kasladi yung napadpadas mo. Danga, hangkam lang kasta idi. Kaya nakkaila di kalman, data ar-ar-man ti amo yun. Kabisado ko dagiti linyayon ma, itaka yun, bye. Danga nga talaga natin nga ubin. Hayapo.